Bakwethu ikudibana njalo kuleli viki kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Kodwa sibhekane lencwadi emangalisayo, incwadi eqhakathekileyo lemqoka, incwadi kaDaniel, incwadi ezimbili ezihamba zozibili, incwadi kaDaniel loSambulo. Yiyo esikhangelayo sisendlalela ukwenzela ukuthi kube lula nxa sizifunda lezi ncwadi bona sizithakazelele. Ngilokho ngihamba labafundisi bamababili njengamaviki wonke, umfundisi uCK lo OB. Ngizabanika ithuba bona basamukele kuhlelo lamhlanje. Bafundisi, samukele nini? Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Okhuluma ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyadibana njalo kule iviki lapho esikholisa khona ndawonye ilizwi likaNkulunkulu iBhayibhili. Sengathi uThixo angaba lathi kule iviki njalo nxa sifunda ilizwi lakhe. Sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asiphathise asinike ukuzwisisa kwakhe bese sikuphila okhulumayo umfundisi oBimpofu. Siyabonga. Siyabonga balalelo lamukela umfundisi eSindlovu. Sisonke khona lapha labafundisi bami. Bafundisi, ake sikhangeleni sisendlalela incwadi kaDaniel. Omunye ngathi yena kambe uJesu ukhona yini encwadini kaDaniel lekaSambulo, kumbe kugcwele izilo lempondo? Ake sikhangeleni ke incwadi ngamafitshane nje, sikhangela sisedlula, sizajula sisiya phambili. Kodwa namhlanje ake sikhangeleni nje ngobubanzi bakhona ukuthi uJesu ukhona yini. OB, akuyisivulela inkundla ngalindaba. Siyabonga. Engxenye ngingaqalisa ngokuthi sinanzelele ivesi ekuJohane 5, ivesi 39. uJesu uthi yena lihlola imibhalo ngoba kuyo lilempilo engapheli. Yiyo efakaza ngami. So uJesu into ayitsho lapha ukuthi iBhayibhili likhuluma ngaye. Kutshengisa ukuthi izincwadi zonke eziseBhayibhilini kusukela kuGenesis usiya kuSambulo zikhuluma ngobani? ngoJesu. So khona lokho kakumelanga kusilahlekele lanxa sifunda incwadi kaDaniel lencwadi kabani? kaSambulo. So umbuzo okhona ukuthi nxa ngifunda lencwadi ngicina ngiphumelani? Umgomo vele ngiyasuka ngisithi ngubambile kuyini? Izilo yini kumbe nguJesu? Kodwa uJesu uthi yena imibhalo ifakaza ngaye. Kuthi ukuthini? Kuthi ukuthi lencwadi kaDaniel ikhuluma ngobani? ngoJesu. So lapha ke sifisa ukuthi sikubone khona ukuthi sikutsho ngani ngobufakazi obuseBhayibhilini. Singakhangela lapha kuDaniel 2. Sibona kulo mfanekiso wesithombe lapha owabona nguNebukadnezar. Ngifuna kakhulu lapha sisiyafika ekucineni kuDaniel chapter 2 khona phansi. Daniel chapter 2 ungakhangela ivesi ngu44 lo 45. Ikakhulu verse 44 ithi yona ngensuku zalawo makhosi inkosi uNkulunkulu iza kufaka umbuso ongayikudilizwa, umbuso ongayikuchiyelwa abanye. Uza kudiliza yonke imibuso ibe yizicucu, uyiginye yonke ume kuze kube phakade. Ungayibala sizayithinta njengobana kuthi ukuthi lapha siyendlalela. uDaniel wayetshengiswe isithombe lesiyana, uNebukadnezar wayetshengiswe isithombe lesiyana. uDaniel wasemchasisela ukuthi ilitshe kulelitshe okuthiwa labonakala lisuka entabeni lingaqanyulwanga isandla sani somuntu, lachaya isithombe enyaweni, isithombe sadilika, ilitshe lakhula laba yintaba enkulu. So lapha sokuchasisa ukuthi ilitshe lelo ngubani? uNkulunkulu oza kuletha umbuso ongayikuphela. Ungahamba kuMateyu 21 ivesi 42. iBhayibhili ithi uJesu ufaniswa lelitshe elaliwa ngabakhi. So nxa ukhulunywa ngelitshe eBhayibhilini ukhulunywa ngobani? ngoJesu. So umbuso welitshe ngumbuso kabani? kaJesu. So sithini? Sithi kuDaniel chapter 2 uJesu uvezwa njengelitshe. uMateyu ngale uyakwenza kube banzi ukuthi uyitshe elaliwa ngobani? ngabakhi. So uDaniel 2 uveza uJesu njengelitshe elizabusa emhlabeni iphakade lonke, elizabusa lingachiyeli omunye umbuso. So uJesu khona kuDaniel 2 lilitshe elidiliza yonke imibuso. Singakusho yini mfundisi ngesibindi ukuthi njengoba nishilo uDaniel ukhuluma ngoJesu? Kakhulu incwadi kaDaniel ikhuluma ngoJesu. uJesu nguyindikimba kaDaniel. Nasindaba mfundisi CK, simbona njani uJesu lapha
encwadini kaDaniel isahluko sesithathu. Ngiyabonga mfundisi. Isahluko sesithathu njengoba ke sike sakuthinta evikini eliphelileyo isahluko sika Daniel isahluko sesithathu sihlangana lamajaha amathathu uHananiya, Mishaeli loAzariya. Bebuyile ke njengoba ke inkosi yayimemile wonke umuntu ukuthi kuze khonzwa kunikelwa isithombe sasenziwe ngegolide. Amajaha lawa ngokuzwisisa imfundiso yeBhayibheli balo kusikhonza lokusikhothamela. Inkosi yasizonda ke yasisithi kababotshwe baposelwe esithandweni somlilo esasibaselwe okuphindwe kasikhombisa. Nxa babebotshiwe ke baphoselwa ke esithandweni somlilo, bephoselwa kwaphoselwa amajaha amathathu. Ungafunda ivesi ngelika 24 leyi ngifuna ukuthi ngiyifunde uDaniel isahluko sesithathu ivesi ngelika 24. Inkosi uNebukadnezar wamangala wasuka ngokuphangisa wathi kubo abeluleki bakhe, kasiphoselanga yini amadoda amathathu emlilweni ebotshiwe na? Bayiphendula inkosi bathi sibili nkosi. Yaphendula yathi kodwa ngibona amadoda amane akhululekileyo ezihambela phakathi komlilo, kawalimalanga lesine ifana lendodana yabonkulunkulu. Ngamanye amazwi kusahluko sesithathu sika Daniel le indodana efana lendodana yabonkulunkulu njengokutsho kweBhayibheli lesindebele lapha ke nguJesu uqobo lwakhe. Owathi labo amajaha amathathu abamelayo sebephoselwe esithandweni somlilo, yena wangena esithandweni somlilo labo wenza ukuthi bana ke bangathi. So ke isahluko sika Daniel sesithathu mfundisi sikhuluma ngoJesu. Yiyo indoda yesine le. Indoda yesine esindisa alabo abamelayo ngokweqiniso. Engikukhangela umfundisi ukuthi kwelinye ilanga engxaye lizakhuluma lo OB ukuthi kathi wayetshelwe mbani uNebukadnezar ukuthi ubani. Siyabonga mfundisi. Ngibunandi lencwadi kaDaniel ukuthi introduction le wayithethe kubani. Uthi akwazi lo wesine lo. Eyami esilungu ibeke ukuthi indodana kaNkulunkulu. Ibeke kube sobala. Lithi lo wesine lo indodana kaNkulunkulu. Engxenye sizaphenduka kikho. Kodwa sisadinga ukuthi incwadi le kaDaniel inziki yayo nguJesu, indikimba yayo nguJesu. Obi akusithathe. Siye futhi lapha kuDaniel chapter 7. Ungabala nje usukela kuvesi ngo10 usukela ku13. Kodwa mina ngizafunda lapha uvesi ngo13. Yes. Uthi yena nguDaniel lo okhuluma. Uthi ngathi ngilokhe ngisabhekile emibonweni yami yokusuka. Bheka lo onjengendodana yomuntu weza ngamayezi kumbe ngamafu ezulu, weza kumdala wezinsuku, njalo bamletha yena eduze kwakhe. So lapha kukhulunywa ngendodana yomuntu. Ungakhangela uJesu elapha emhlabeni, abafundi beBhayibheli bayavumelana ukuthi kuma 4 gospels ibizo uJesu ayethanda ukulisebenzisa kakhulu ukuthi uyindodana yomuntu, ngoba wayefuna ukuthi azihlanganise labantu ayelanda ukuzonjani uzobasindisa. So lapha kuDaniel chapter 7 uJesu njalo uvezwa njengendodana yomuntu esiza phambi kaMdala wezinsuku, esiza phambi kaNkulunkulu Baba. So sibonani? Sibona ukuthi uJesu kaqalanga ukuthi abizwe ukuthi indodana yomuntu kuNew Testament kumbe kuTestament elitsha. Kodwa siyabona ukuthi incwadi kaDaniel igama elokuthi indodana yomuntu livele linjani, likhona uDaniel wakuboniswa even uJesu engakayi kufa ngaphi esiphambanweni. So ku chapter 7 lapha uJesu indodana yani yomuntu. Mfundisi ungakayithi khonapho kukwenza ngicabange kabanzi ukuthi bakhona abantu abangabali iTestament elidala. Abangamboni uJesu nxa bebali iTestament elidala. Ungathini? Singathi thina iBhayibheli linye kalehlukaniseki. Angithi uyabona lapho uDaniel utshengisa izinto ukuthi lapho wayengabonisa izinto eziTestament elidala. Ngoba okwenza ukuthi uJesu kuthiwe yindodana yomuntu yikuzalwa kwakhe ethatha isimo sani somuntu. So anti uyabona iBhayibheli nxa ikhuluma iTestament elidala liyasitshela ngezinto ezikuTestament elinjani elitsha. iTestament elitsha liyasibisela kuTestament elinjani elidala. iBhayibheli liyazichasisa. Yikho lapha sike sathi thina uIsaiah 28
verse 10 usiya ku13 kuthiwa uyathatha uyadobha kunye okuncane lapha udobha kunye okuncane lapha kuze kuphume sokumzila owodwa olayinileyo. So angingeke ngazwisisa iTestament elitsha iTestament elidala linjani lingekho. Angeke ngazwisisa iTestament elidala ayiphelelanga iTestament elitsha injani ingekho. So iBhayibhili linye kalehlukaniseli. Engxenye ukungezela kona bomfundisi. iTestament elitsha liTestament elidala liyambuliwe libekiwe laba segcekeni laba sobala. Ukugcwaliseka kwaloko konke kwakukhulunywe kuTestament elidala sikubona kugcwaliseka kuTestament elitsha. Lo Jesu nxa imfundiso ngahlukengeza ukuthi la wayesithi uthi kwabhalwa kwathi ulotshiwe ukuthi wayekhuluma ngeTestament elidala ikakhulu ekulingweni kwakhe laphana wayekhotha exactly amabala njengoba ke njalo avelela kuTestament elidala. Okunye abadala bayakwazi lokho ukuthi kudala kwakulemali. Imali lezi nansi zona uthiwa ilo head kuthela. Abula umuntu ongathi mina ngifuna ukuyathenga ngohead kuthela ehead. Abula futhi ongathi mina ngifuna ukuyathenga ngothela uhead engekho. Ukuthi kuzobe imali epheleleyo kumele kube hlangothula lo lwana. iBhayibhili ukuthi liphelele kumele kube leTestament elitsha leTestament elidala. Ngikholisa khona ukubona uJesu kuDaniel. Lokubona uJesu kuTestament elidala. Ngikhuluma nje bafundisi sike sayi Israel yakhumbula. Ngangibona amaJuda bebala uIsaiah. uIsaiah 53 bembala baze yobabala baze benze njangithi bone bebala lapha ngithi kathi uJesu bamkhutha njani njobe igcwele la asiyeni phambili isikhathi sesihambile silomhawo ku chapter 8 sibonani mfundisi ke ngiyabonga mfundisi ku chapter 8 lapha sibona okaDaniel sibona njalo uJesu evezwa njengenkosi yezinkanyezi ngolimi lwemzini kuthiwa yiPrince of the Hosts. So ke sizafunda lapha kuDaniel mu chapter 8 iverse ngelika 11 omunye angathanda ukuqalisela kwelika 10 kodwa ke mina ngizafunda kakhulu iverse ngelika 11 kuDaniel isahluko ngesika 8 ithi yona ke lwazikhukhumeza lwaze lwalingana lenkosi yezinkanyezi lwamisa iminikelo yayo echiswa insuku zonke lwadiliza indlu yayo engcwele. Ngamanye amazwi luphondo lolo okungumbuso lombusi othile. So ke lapha ke kuthiwa ke nxa sokubaliswa lapha uJesu lapha usevezwa ke ukuthi uyinkosi yezinkanyezi. Enxa kuze abalaleli bangalahleki mfundisi kule incazelo engcono kulokuthi inkosi yezinkanyezi inkosi yamabandla inkosi yamabandla inkosi mbona lethi inkosi yamabandla izwakala ngcono. Siyabonga mfundisi siyabonga. Singagcizelela khona ukuthi ihost nxa kuthiwa Prince of the Host ihost kungaba libandla kumbe libutho. So nxa kuthiwa uyinkosi yamabandla kumbe inkosi yebutho ukuthi ngucommander nxa babekhuluma ngocommander weIsrael babe sithi nguPrince of the Host ngokuthungamela izimpi zikaNkulunkulu. Nxa uJesu kuthiwa ngucommander wezimpi ukuthi ngucommander wezimpi amabutho. Ngenye indlela sichasise bafundisa ukuthi ingilosi zihleleke njengamabutho kunjalo kakhulu. uJesu ke nguye ke umlawuli wezingilosi umthungameli commander wazo uarmy commander noarmy general. Sungayichasisa ke mfundisi siyaphambili besithi sichasise nale utheni lapha. Bengisithi mina phezulu kokuba indodana yomuntu lendodana kaNkulunkulu. Uchapter 8 uyasivezela uJesu njengenkosi yamabandla njengoba ke sesikubekileke. So ke kungaze kube nguchapter bani okaDaniel kasikho isahluko esingaveza uJesu. Simveza ngendlela ezichiyeneyo elama title lamabizo achiyeneyo kodwa ke zonke izahluko ziveza uJesu. Siyabonga uDaniel uyasivezela uJesu. uJesu yinziki yendaba kaDaniel achizilo hayi so lapha siyenzela ukuthi sincedise abalaleli ukuthi nxa ufunda incwadi kaDaniel akuzibuza ukuthi kathi uJesu ungaphi. Ungabona gcwele zilo lempondo injongo sengiyilahlile ufanele ukuthi ngibone uJesu la kusambulo kuyafana ngoba lokho kunye izilo angithi uJesu usempini noSathane. So owenza kuveze imibuso leyi kuvezwa konke ukuthi kuchasise impi eliwa noJesu
kodwa isiqoqela indikimba umgogodla nguJesu. Ngenye indlela mfundisi ngesikhiwa bathi main character. Yeah. Kuthiwa yini umlingisi oqhakathekileyo omqoka. Nguye umnikazi wendawo. Umnikazi wendaba. Ayisekho. Ake sikhangele ku chapter 9 angazi mbe ngoobhila phana sincetha ku chapter 9. Ku chapter 9 abalaleli bangakhangela uverse ngu24 sisiya ku27. Bangayikhangela lapha kodwa ngizabala uverse 25. Ithi yona ngalokho yazi uqonde ukuthi kusukela ekuphumeni kwezwi lokubuyisa lokwakha iJerusalema kuze kufike ogcotshiweyo umbusi kuyakuba ngamaviki ayisikhombisa lihlale lakhiwe izitalada zalo nogange lwalo amaviki angamachumi ayisithupha lambili lasesikhathini sokuhlupheka. Engifisa ukuthi kubambe kakhulu ngumuntu wakuqala othi kusukela ekuphumeni kwezwi lokubuyisa lokwakha iJerusalema kuze kufike ogcotshiweyo umbusi. Kukhulunywa lapha eBhayibheli sikhuluma ngo-anointed one. So lapha kukhulunywa ngani? Ukugcotshwa kukhulunywa ngoJesu onguye uMesiya. So uDaniel chapter 9 uveza uJesu njengomesiya. Ukuthi Mesiya kusitsho ukuthi ogcotshiweyo. So uJesu uyavezwa encwadini kaDaniel njengogcotshiweyo kaNkulunkulu ogcotshelwe ukusindisa abantu. Ogcotshelwe ukuthi afele abantu emthini waseCalvary. So sibonani isiphambano sikhona encwadini kaDaniel. Isiphambano sika Jesu sikhona encwadini kaDaniel. Icebo losindiso likhona encwadini kaDaniel. Mfundisi sokumnandi phela lapha. Yeah, kakhulu. Kakhulu. Kule evangeli khona lapha. Kakhulu. Elinzima. Kakhulu. So incwadi kaDaniel ikhuluma ngevangeli. Masakubeka ngaleyo ndlela. Ikhuluma ngevangeli lomusa kaJesu esiphambanweni. Mesiya. Nasi indaba balaleli incwadi kaDaniel singayesabi ngoba nangu uMesiya nasi isiphambano nanti ivangeli encwadini kaDaniel. CK chapter 10 kusiya ku12. Ngiyabona yini uJesu. Ngiyabonga mfundisi. Sizaqala ngokufunda uDaniel isahluko ngesika 10 chapter 10. Ngifuna sikhangele iverse ngelika 13 lapha kuDaniel nguchapter 10 bese siyafunda uchapter 12 iverse ngelakuqala. Chapter 10 iverse ngelika 13 iBhayibheli lithi lona ke umbusi wesizwe samaPheresiya wamelana lami insuku ezingamachumi amabili lanye. Kodwa uMikhayeli omunye wababusi abakhulu weza ukungisiza ngoba ngangitshiywe ngedwa embusweni wesizwe samaPheresiya. Ngamanye amazwi lapha sithola uJesu njalo kusahluko sika Daniel isahluko ngesika 10. uDaniel lapha usahluko ngesika 10 lapha uDaniel uthena ke ngesikhathi sesizwe samaPheresi omubi wamelana laye okwensuku lezo aziqambileyo emelana laye ukuze athole ingcazelo yalokho kumele akuzwise ukuthi kuchiwoni abe sesithi uMikhayeli omunye wabuya ukuzangisiza. uMikhayeli lo okhulunywa ngaye nguJesu. Leli bala elithi Mikhayeli litsho ngolimi lwemzini the archangel. Ngamanye amazwi umthungameli wezingilosi lomlawuli wazo izingilosi. So ke nxa kwaso kunzima lapha ke omubi esemelane lo Daniel okwensuku ezingamachumi amabili lanye owabuya waza kwenza ukuthi uDaniel akhululeke ingilosi ifikise umbiko kuDaniel nguJesu. So ke nxa sesisebunzimeni uJesu khona ukubana kasikhulule. Singaya ku chapter ngu12 iverse ngelakuqala. Ngifuna ukubana ke ngiyifunde futhi. Ithena ke ngaleso sikhathi kuzavela uMikhayeli umbusi omkhulu olinda abantu bakini. Ngamanye amazwi lapha ke kusitsho ukuthi simthola futhi uJesu njengoMikhayeli lapha. Enguye osilindayo, enguye osilwelayo, enguye futhi osigcinayo asikhulule. So ke incwadi kaDaniel ikakhulu isigaba sesibili lesesikhulumile ukuthi ngesesiprofeta sithola uJesu enguye umkhululi wethu, enguye osikhululayo nxa sesebunzimeni. Siyabonga mfundisi. Mbona zathi la kusambulo kukhona uMikhayeli ukhona kunjalo futhi. So incwadi kaDaniel le incwadi kaSambulo
ngamawele ziyangelela. Ngifuna ukuthi khona phana nxa uMichael esenguMichael usegqoka icombat. Sesiyokuliwa sokusiyanqotshwa vele mfundisi. Abanye bathi ukuthi Michael ibizo lakhona ngathi lingumbuzo ukuthi kanti ngubani ongafana loNkulunkulu. Yes. uSathane wayesithi ufuna ukufana loNkulunkulu. So Jesu uyamchallenge ukuthi wena uthi ungafana loNkulunkulu ngubani? Ngena esikhweni, ngena lapha siqedelana. Kunjalo. Bafundisi, incwadi kaDaniel ngithabe kakhulu namhlanje indaba esixoxe ngayo ngoba akula gama eledlula igama lika Jesu. Kunjalo. Eliphiwa abantu ezulwini lasemhlabeni la ngaphansi komhlaba. Singathini nxa sigqiba ukuthi uJesu ukhona encwadini kaDaniel lekaSambulo? Ukuthi abantu sibagqugquzele, sibakhuthaze ukuthi uJesu uzamthola ekhona kulezi ncwadi zombili. Ngamafitshane. Siyabona. Esingakutsho kulebala lesikhiwa elinye abajayele ukulikhuluma elithi Christocentric. Ukuthi imfundiso yonke eBhayibheli kumele igxile kubani? kuKristu. Ungavele ukhuphe uJesu awusela Bhayibheli. So ungavele ukhuphe uJesu awusela ncwadi kaSambulo, awusela ncwadi kaDaniel. So lokhu kuqhathekile kakhulu ngoba isizathu ukwenza iBhayibheli libe khona ukuthi kumele sisindiswe. Njalo uJesu nguye ini? Umsindisi. So incwadi kaDaniel nxa siyikhangele, kasiyikhangele nini ngelihlo lokuthi indikimba nguJesu. nguJesu okhululayo, nguJesu osindisayo, nguJesu ozakubusa imibuso yonke eyomhlaba, uzadiliza yonke imibuso, nguJesu ongena lathi emlilweni, nguJesu osilwelayo izimpi zethu, nguJesu osisindisayo onguMesiya. So incwadi ekhuluma ngokusebenza kukaJesu ebantwini bakhe esisindisa. Mfundisi, ungatsho yini ukuthi ngibale ngibone ngingamboni uJesu engabe kumele ngibuyele ngiyebala futhi? Kunjalo ukuthi nyabe ngingazisisanga kuhle antu uyebona indaba, ungabona ngibala ngikhutha uJesu ukuthi utangizisanga kuhle, kumele ngibalisise kuhle. Mfundisi, ubone uJesu uke wayikhuluma umpofu ivesi uJohane 5 ivesi ngelika 39 othi siyifunde lapha ithi yona ke lihlola imibhalo ngoba lisithi lilokuphila okungapheliyo kiyo, yiyo efakaza ngami. Ngamanye amazwi ungabona ufunda iBhayibheli usehluleke ukubona uJesu kawufundanga kuhle, kumele ubuyele uthathe umzila ubone ukuthi ulahleke ngaphi, uthothe zaze uyefika kuJesu. Siyabonga balaleli, nasi incwadi kaSambulo, nasi incwadi kaDaniel, nasi incwadi ezimangalisayo ezensuku zokucina ezizasinceda wana simbone uJesu. Sithe njengobani kanje, simqambile sathi ulilitshe, samqamba sathi uyini futhi uyindoda yesine, sathi uyini futhi indodana yomuntu, sathi uyini futhi induna yabanye amabutho kaNkulunkulu. Angithi samqamba futhi ukuthi uyini ke nje, ungumesaya. Sathi futhi uyingubani? UnguMichael. Nxa esegqoke ezempi esesilwa unguMichael. Nasi incwadi ke balaleli esilinika yona, esiyiveza kini, silethulela incwadi kaDaniel lekaSambulo bana sizifunde, zisinike izibusiso, zisivula amehlo, nike inhlakanipho yensuku zokucina. Kasidibane njalo kuvikela ilandelayo elizayo sikhangela lezi ncwadi zombili, incwadi kaDaniel lekaSambulo, esikhathi esifananayo endaweni efananayo. Inkosi sibuse, siyabonga.